Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! O hika mā whānau, ko te kai o te rangatira, ko te kōrero. Ko tā te ware he muhu kai. Whānau, thanks for all who came down for te pātaka reo e tēnei ata. And a feast was had of te reo, using our tapu tapu āwhare. Hei ako i te reo Māori i tēnei ata, nō reira ngā mihi nui ki a koutou. Kua tai mai ki te whare, te ara tipu. Ara, i ai ki te kōrero, ko tāu raurau, ko tāku raurau, ka ora ai te iwi. Kia ora koutou mō ngā kohā, mō ngā kohā kai, mō ngā kohā whakaro, mō ngā kohā tai a tinana mai ki te whare. Ko tau raurau, ko tāku raurau, ka ora ai te reo. E rongo whakairia ki runga, kia tīna, tīna, haumi e hui e, tai ki e. Ka whai koutou, catch yous on Friday at the Adult Literacy Centre for our reo up there for beginners too. That's down at above the Kiwi Bank building. Catch you down there. That one's a free community class. But for everything you brought of yourself and your aroha and your contribution to our mahi I tēnei ata, nei rā te mihi kia koutou. Hope you all have a good day. E runga whakairia ki runga kia tīna, tīna, haumi e hui e, tai ki e. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey.